Kapitan Inteng! Sa tinutayan da niya kumpare ka kapitan niya ginlalaeng. Naa, Ha? apay manen aya, makaungungat ka mag. Talaga nga gungungat akaon. Kanayon mag nga dahi barangay hall ni Kapitan. Mapan ka ijay Ay talaga maparak. Anya nga min aya ti pagkaskas taam ba daw? Natakaw di kalding ta. Iso ang mapanak agreklamo. Che, ni tatabadong oh. Tatabadong! Dumagas ka pa, tagsusugal tayo. Naa. Agsusugal kayo, mate. Untata, walang magawa eh. Umay kan, tatabadong. Tabarang sikat yung mga abak. Amo ka din, Uncle Mau, kwaraw, nagsusugal kayo di tao. Ay, saan mo ay bagbaga? Agungat day jay. Ilam lamang miti pa nagsugal may tata. Kita na nakatugaw ka dito sa ngwanan paray. Saw kan, ibagam no niya tireklamo. Aguray pa'y pare, ta kontrol at tiungit ka. Agangisak pa'y itinaunag. Agungungat ka? Saan ka di bawal ti agsugal dito yung barangay, pare? Ay, bawal ta agungat ha? Apay nga rod analabsak na giti tanod mong agsusugal. Ano? Indauluan ni Kwarog. Agsusugal da amin ni Jay, pare. Makapung tutak manin. Agure ka, pare. Taadapay na yun na daytang ibagakan ka. Adapay? Di mo ayaan mo. Nga adon adinguin ko tinatakaw. Mano? Adon pare. Apa nga itaka lang agreklamo? Kung nag-ano agron-ronda na giti tanod mo. Kita agron-ronda damit. Apay nga raw nga dala tamatak-takawan. Nabagak to kada giti tanaw to agron-ronda da. Dayta katirigat nakin ka, pare. Tanatalag ka launay kada giti tanod mo. Kaan nakaktichip da. Kahit isumat ti mangitadaulo iti sugalan. Makaungit akaon. Ay rumbang laeng ang makaungit ka, pare. Tanuad na kadwak nga gungat. Jak kayat na mapasamak ti kasto iti barangay kaw. Rumbang laeng, pare. Thank you Imbaglangan tayo may ka nagreklama. Ay mangantan ba na? Wen, mga tayon. Awan mat ni Warab. Itamlaan adlaw aya. Manon nga aldaw asan nga umay diti balay jay ka anakam. Apay ngatan? Kastamot day jay. No amuna nga ada nakabasulan na. Ungtak at talaga. Iso amabuteng nga umay dito'y balay, tamo na nga ungtam. Adun ti basol na kanyak na kita atanod. Nang runa di kwaraw. Nala, mga tangarudan Agsidata lang iti ugot, ti kamote. Nauna yan. Manungal dawan akas tati paspasidam kanyak. Iso nga rod ti adda. Iso asaan kan nga agpili-pili. Maribanang, tumalyaw ka kadita laod. Apay mare, anya ayati makitak dita. Dagita tanod nga agsusugal. Ha? Nagadudan? Ni kuharog ti mangidadaulo di taasugalan. No kasta. Pudno ti ibagbagan ni Inteng nga agsugsugal dagiti tanod. Pudno, mare. Ay nakababain. Ay talaga akababain. Ay, ti may sapay ang nakababain. Natakawan ni kabadong iti adu-adingwen na. Kat amom no apay. Apay? Gaputasan nga grunrunda dagiti tanod. Isukat ti kunak. Si Madutdan. Ay, nagadaw amatakawan. Di pa'y pari ba dong? Adu mga mintitaraken na. Sigurado. Adu manan ti maibagbaga na dayjay. Amumuten. Nalaeng asumao. Kuwan. Ay, sana balay, mare. Tanaamuanan ni Inteng dagita mapaspasamak. Bagbagaan nanto dagiti tanod. Rumbang laeng. Bawal ti agsugal dito barangay tayo. Ang
idaulwan meten dagiti tanod ti agsugal. Talaga ang mangibabain dagita at tanaw. Ay, pirmi Nang runa, kini-chip kwaraw. Kaanakan pa'y matngarod ni pare Enteng. Nalabsak manen ida dita waiting shade. Agsusugal da. Ay kunakman no binagbagaan ni pare Enteng dagijing agsusugal. Kasano abagbagaan na kat natangkan ti ulo ni Kwaraw. Kaya't mo asawan di nandengdenggan ni Uncle na. Saan sa? Ay, naskin laeng asukatanan daya at chip tanaw. Wun kuma No sana mabagbagan dagita tanaw. Nilangan pare Enteng dagikat kas may sa kapitan. Kay asino ngay nga ron ti sumukat. Nagadudita. Ni kagawad kwa nang. Day tala tersena naman tas asikasun na. Man-manon topay amapan ijay barangay haul. Papanaam ka ba daw? Ay kat dito'y barangay hall maray. Umayak manin agreklamaw, natakawan manin idirabi ay. Anyaman tinatakaw kan? Di dua manok ko No apay matasika ka na yun ti mabikbiktima. Ayan ni pare Enteng. Dadi taunag. Agungongay. Ay, nakabanikas di taonag. Ungungtan na dagiti tanod na. Ay katrumbang laeng Ay na, kasta unay ti panagunget na kadagiti tanod na. Ay, duwan niya iman at nakabanikas. Isa di mo pala disturbuhan. Baybay ang pala ang agunget. Ay katuan Mapilitan nga agron na dagiti tanod. Kabadong. Kain isardeng dapayan ti agsugal Una. Kita, kasta unay a panagunget na. Nakabanikas talaga. Inungtan na tayo ni Kapitan, Chef. Si kantumot ngamin. Abay ang pabasulan na. Kunak ngamin asaan tayong agsugal. Tagungot ni Kapitan. Agawis kamatlat ta. Kahit awan nga rod kwarta tayaw, di agsusugal tayaw. Tanong mga habak tayaw, di adda kwarta tayaw. Ay, ibagbagak pa'y kang agronda tayo idirabi Di mo matkayat. Makapasadot ngamin ti agrunda. Wun ngam agungot ni Kapitan. Kung kuna na lang day jay. Anya? Intayo kiti agsusugal. Agungot manan ni Kapitan. Umay kakit day, nagtakrot kalakit din na ya. Ay, kasano ngay numaamuan na? Di mamuan na lata. Ang dua talaang? Di kaya banda kiti dat dumatanaw, tapno adu tayo nga agsusugal. Inungungtan ni pare Enteng dagiti tanaw. Nakitam? Wen nakita ti panagbanikas ni pare Enteng kadagiti tanod na. Tilaang mo't panagbanikas na tinakitam. Ibagamaon nga inungungtan na ida. Sigurado daytan. Ay katsapay ko mga rud tagbalbaliwan dagiti tanaw kat aramiden da mo't ti trabaho da. Mabiit man laang. Anya di makikitak ijay Na. Dagiti matanob dagita. Agsusugal dan samay. Nay, unngag paisaw. Ay kunak man no insarding dan tagsugal. Anya ngay ita. Just kay, saan dalata dengdenggan ni pare Enteng. Kat nunatangkan ti ulo da. Awanan da iti baen. Di ko namkit day awan kabuteng da. Ultimo ni Kapitan saan dan akabuteng. Ay, talaga asaan da ka adengdenggan dagiti tanod mo. Apay anak ko nam dayta. Kat no agsusugal damot latta. Nagado tinakakita kadakwada. Anya? Ay, saan da ka adengdenggan. Nyaya ti aramidak tap no agbalbaliw da. Nang runan ni Kwaraw. Ay, ikam ida iti ultimatum da. Ay, ikatamlangan ida tasukatam. Ay, hunsa. Uray ni Kwarog, sukatamon. Uy, dahi tati kasayatan nga aramidak.
Ay, kababain no agriklamon tumanan ni Pari Badong. Ay, talaga adidak dengdenggan ah. Ay, makamukan. Ay, hanggang asino nga tati mangitulod kanyak ijay ilay. Ay, anya man nanti mapan mo alaan iti ilay. Ay, kat inak gumatang iti si daon ta ah. Ah, Ta rumaniklamo kamay. ay, di man paboritok ti gatangan. Tapno gumagadak. Ay, nagrigat ti aguray iti tricycle na pagluganan nga agpailay, maray. Ay, win nga rod ah. Awan nga min ni Kwarog. Apay, di mo maayaban ni Kwarog ta itulod na takuma. Saan tupay ang mabagbagaan ni Inteng? Ay, maayabak tukit din. Ay, una yan, tawan kabutang dagita at hanawd, maray. Ay, jaka mo ah. Noan niya ti aramidan ni Inteng kadakwada. Nay, day ta sumungat at tricycle, maray, para Para! Para! Nagdirit sumag. Kasla saan nataan nakita? Kasanumat nga main. Napuno iti pasaheros. Ay, adapay iti tuktok. Ay, nagrigat ti kastuyan. Nagpupuskol katirupan dagito at tano din aya. Nay, apay aya ka Badong? Kitain ida dagiti ka baranggayan niyag susugal. Ngam awan lata, di da sumardeng. Ay, pudno day tanay bagam ka Badong. Awan babain da. Awan pa'y kat kabutang da ah. Ay no saklahin ti kapitan. Jaklamon. Apay no si Kati Kapitan? Ay kat maminsan lang ti sao kanyak ah. Maray, jakon pamidwaan. No saan dak adenggan iti na minsan. Jakon agsao iti mamidwa. Tano agsao ag iti mamidwa. Delikado dan. Ay, naungat ka nga roda Kapitan, ano kasta? Ay katwa na maray. Saan nagakas kini parinteng? Sao asao? Saan damat adeng denggan ti bagbagana? Anya day lutluto masidandong ha. Ay, ipos ti baka day jay. Lauyaak man. Ay, nagmayatin. Ay na. Nagragsak ka ah, Inteng. Ay, una. Nang runa nuna imas ti sidain. Ay, sus, paboritok. Ambok ah. Ay, ayabak da kwaraw. Tapos makipanganda dito bala. Ayabam ah, numaayabam. Ay, payapayak ta isinyas ko nga ipos ti baka ti sidain. Ay, makaamu ka. Kahit kalpasan na, ungtak ida. Ungat ka nga ungat. Angam saan da kamat adang denggay. Chip, madama ti panagluto ni Antim Abanang. Aywan, agas asok iti kusina da. Ay na. Mabisina ka, Chip. Si Kangay. Ay, uray siya ka. Anya nga tanong mapantayo magipangan ijay balay da. Mapantayaw. Wen, amin tayo atanod. Una, tapno agungat ni Uncle Kao. Amin tayo, maungtan. Sana bali amaungtan tayo, Chip. Basta pakanan da tayo. Anya ti makunayaw, kakadwa. Kayat may. Sige, tayo. Hintayo nga rodan, Chip. Ay, payak-payak pala kumadakwaraw ka umaydan. Amuda nga men nga aglutluto ak. Ay, day tamot ka, ti paglaingan dagiti tanod. Ti makipangan. Ay, sapay nagaduda. Ay, makaamu ka. Kurangan aday to si daan. Mayat mutkit di. Tapno aduda nga ungtak. Ala, ingkalukatan jay ridaw. Tanay, umaydan. Sige, mangantayo ka mangan, kakadwa. Ay, woy. Thank you. Mangan tayo. Uray numaungtan tayo inton madamdama. Una, amukmat amaungtan tayo inton madamdama. Oh, adapay di ko ditoy. O, sige, gigop tayo. Ay na. Inayadan mo't ate agigaw. Tama nga no siya ti maigop mo, di pa. Nagmayat ngamin ti agigop iti sabaw, Chip. Ay na. Mangantayaw, tanay. Agur-uray ni Uncle Kao. Sige, kakadwa mga Ungtan na tayo talaga. Rimwar, Chip. Oh, nagimas. Kuna na amapan iji tersena ni Kagawad Kwanang.
Nangag ko, ti panagsarita da kan ni Nana Banang. Mala, Sige, mga titan. jak kaya ti maungtan. Iso adarasag ti mangan, tayo nakaon. Dita, Ay, nalpasa ka. Maray! Awan mo tindag iti tanod niya agsusugal di tawiting side. Talaga si Mardengdan nga agsusugal, kabadong. Ay, kastaya. Nagrundada pa yan iti rabi eh. Nakita kat ida. Gimagat dan Si ipod pinagsida-ida ni Kapitan iti lauyang nga ipos ti baka. Aya! Kita, agdaldalos dan di taigid ti kalsada. Gumagit ka gayam. No agsida ka iti ipos ti baka. Ay, da kayo at tanod iti kabildatan. Imbes nga garamid kayo iti may kaniwas, agagat kayo ket di para iti barangay yo. Tada kayo metlang ti maidayaw. Hala sigay! Didon tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Adda ni Tata Badong, nanatuyang. Wan, apay. Adda ko maibagakan kwa na. Mabit lang tayabak. Badaw! Umay kaman ditaw. Apay aya! Adda ka no ibagakan ka ni Jipo. Hanya ti bagam jipaut. Umayak bumulod iti flashlight yo. Pagrunrunda anda kami ni Kapitan. Kat awan flashlight may. Ha? Iso ko maati mangtid iti flashlight nga usaring yaw. Napirdi mo tandag iti flashlight ti barangay. Pinagsilsilaw ngamin ni Chip Kwarog iti tukak. Unay mo daytan. Agpabulod kan ay ti flashlight, Tata Badong. Baterya ang matan. Mabit lang. Tamapan ko alay. Ay, Badaw. Ha? Ipabulod mo, di ka kaiso na flashlight ta. Anya nga iti pagsilaw ta iti rabi ay no agtaul-taul dag iti asa. Para iti pagsayatan ti barangay dayto ituyang. Tumulong tamot Na, nagsingpot kamot itan. Saan mo't iday? Ay nakaamirisak nga minayin tuyang. Kaya't konti tumulong diti barangay. Saan asumurot nga agronda ni Kwarog? Saan ka no? Taapay. Simmadot ka no? Ket gaputa si Madot, kasjay latan. Ay bay amon tay kang iti sa bali at trabaho. Anya trabaho? Ay agsarita kami to ka ni Kwarog. Ket trabaho na mati agronda. Ado dagiti tanod ni Kwarog nga grunda. May mayat itid ko at trabaho ni Kwarog. Naimbagkan ka, Chip. Saan kan nga grunda? Nangagyo matimbagan ni Uncle Kao. Saan ako nga grunda? Apay nga, Chip. Paiso, apay ngay. Rumbang kuma, asikati mangi daulo kada kami iti panagrunda. Saan nga rudain ko na ni Uncle Kao? Naglawag mo tanang ngagyaw. Isuanas kan ngagsagana kayo nga grunda. Rinabii kayo nga grunda, Sapay dakda kami laong. Ano sa nyo, Kasta nga rin ti trabaho yaw. Ay unay matan, Kapitan. Nagpuskol mo dagita ubam maun. Napuspuskol pa ingam da ito'y rupak Napuspuskol lat tatarupam, Kapitan. Ay, jakayat nga awagan da kon iti lulo dagiti makakit-kita kanyak. Kasano saan na ka nga awagan iti lulaw ka nagadumot ti ubam maun. Ay, jakayat ti maayaban iti lulo. Anya kumangay ti kayat mo ayawag daken ka? Uncle, no balasang di manaw.
Saan mo nga minan na mailamang ti edad mo? Gapo ka dagiti uban mo, kapitan. Ay, sana bali. Ikatento ni Kwarog dagiti uban ka. Nagalaskan. Kapakas ta ka. Kitain na. Sana katawaan. Kaububan kamot nga milain. Katawaan nakit din. Ado nga minan, ti uban mo. Ado ti uban mo ngam iti siya. Apay ngagpaisaw, tawan pa'y mo uban mo unay. Ha? Kasta talaga pare. Pulimay, ti manmano ti uban na. Ay, mababain na kung kadagiti uban ko Ipaikat mo ah. Ewan pare, ipaikat kung tuman. Ay, un gayang pare. Apay adi mo kano pagrundaan ni Kwaraw. Handa nga ron ipatrabaho. Anya ngay day ta trabaho. Nadagsan mo at trabaho Saan basta-basta. Ay, ikwa paray. Mapalin nga isirek nakmay. No saan akabailan ni Kwarog, di alaan ka, akas assistant na. Ha? Talaga paray? Win pare! Yahoo! Adan trabaho! Ni Kapitan, inikan na kay ti trabaho? Yes! Nalawag, tinangag mo tuyang. Manungay ti sweldaw. Ha? Ay kwa, ay jakmat na damagain. Dinamag mo kumaa, day tati importantay. Dakkel mo siguro Assistant nak ngarod ka no ni Kwaraw. Dinamag mo kumaa, no anya a klase a trabaho day ta. No agkali iti kanaluan no aglinis iti igay. Ha? Ay un anya, ay jakmat na damag. Imbaga na lang kan kangadan trabaho ustawn. Apay nagpaisaw. Jak na lagi pa dinamag da ita. Nala, damagam to, inton agkita kayaw. Wen, iso adin akong kuskosilapan dita. Ay, tinapatag. Ada trabaho. Lakayan ni Kapitan, Mare. Katuan mo't, Mare. Talaga alakayan. Wen, ngamsan kumaamadlaw na awan dagay jay nagado nga uban na. Kuna namot nga ipaikat na. Hanggang jak amo no kaano apaikat na. Kan-kanchawan sapay kanon ni Kabadaw. Ay, uray dagiti dadu maapadan ha Kapitan. Kan-kanchawan damot laeng. Aya? Ay, mababain ka no baset. Hanggang anya ngay ti maaramidan na. Nakat si Kangay. Ikatam ang amin dagi jay uban na. Ay, kasano ko maasyak, Mare. Katjak mo't nga ron makita. Di kwarog laangan, tanatartar na, ti panagkita na. Sa bagay. Kwaraw! Maturog. Awan ka nung ti aramidon na. Iso ang maturog laangan. Naskan amaring tarog yan na titrabaho na. Nakaring ako ng kail. Nakariing ka magaya man. Nakasagana ako ng trabaho. Kat, ayan na nga ruti usaram nga agtrabaho, Kwarog. Di mo pagdanagan dungaw, taada dito'y bulsak. Anya a klase ti trabaho ti ipaaramid mo kan Kwana? Kung nagpaiso ang kail, kunak man umapanak agpala, wano aglinis. Dito'y ito sarap. Ha? Chani? Anda pa'y may isa. Dito'y pa'y... Ha? Na Dua chani? Mala, rugya mong tagikat iti uban ko. day tati ipatrabahom ka ni Kwarog? Para ikatak iti uban mau ang kail. Nana, di mo samot kaya. Ibaga ano masadot ka? Tani pare badong tayo ba? Ay, kaya ko ang manungay ti swil daw. Piso ti may isa nga uban. Ha? Naglakamot ngay. Ay, hinto no bumayag basay. Pagbalinik ton 5 pesos ti may isa. Nagrigat ti agronda, tatabadong. Nagrigat ti agpuyat. Talaga narigat Marigatan kami. Tasan na kami matakadwaan na chipkwarog. Kahit ada ka numot ng trabaho na, ngayon ni uncle na. Day tamot ti damag ko, tata. Alain na kanupay nga assistant na kahit. Apay asikangay. Siyak kumaa. Siya nga rod ti kayat na. Siyak kumaa tan napigpig saak. Ay kat pinigsaan Anya aya a klase ti trabaho day ta.
Nabanuga kaon. Sumuko akasan. Nakabannog ang kwarog. Iti patrabaho kanyak ni Uncle ko kagawad. Makabanog mat gayam. Saan ka mo't nakita nagpala dito'y sangwanan? Kasano kumamabannog ka? Anyaya tim patrabaho ni Kapitan. Nagikikatak iti uban na nagataw. Anya? Manupay lang tinaikat kaw. Nagrigat mo't gayam. Tangdanan na ka. Piso ti may nga uban. Hanggang sang pulo pay lang tinaikat kaw. Narigrigat sama day ta trabaho ngam tay agpala di ta kanal. Umuta ka pay lang man iti merinda kagawad. Nabisinanak ang nagikat iti uban ni Angkal. Kapoy matenda ito iparekat ti uban ko na ya. Paano pailat na ikat na? Mabisin ka nun. Nagmeriendan. Nagkunangamen, aday tati ipatrabahom kan kuana. Ay, agure ka man tayo nakayaban di assistant na. Asino nga assistant na? Basta nakayaban. Maribadong! Yuhuu! Abay, pare. Ay, umay kanta ka sa pulak ti assistant. Ay, ita ka din, pare. Kasapulan na kaon. Yes! Ay, sapay jak pa'y nagdigos, pare. Ay, ag-Amerikana ak pa'y kumakan, ag-kurbata ak. Saanin? Na? Ay, nagswerte akaw na. Oh, let's go! Intan. Manungay nga tatisweldo ni Badong ko iti pa nagtrabaho na kin ni Kapitan. Na, no kasta, napanmat ni Badong mo nagtrabaho? Wen, maray. Imay inayaban ni Kapitan. Ape-api nalubusam ngay. Katrabaho daytan. Agrek-reklamon to pa yun ni Kwarog. Ne, tapay. Nagbasit ka no ti sweldo na. Agasam ta piso a sweldo ngay. Anya? Agmalmalamot ani ka Badong ije balay da Kapitan nga gikat iti uban. Anya? Agikat iti uban ni Kapitan? Dayta ti trabaho ni Badong ka? Wen, kastama lang ti trabaho ni Kwarog. Ay, saan ang mabalin dayta? Pisaw. Anya nga iti magatang ti pisaw. Apay ngay, tasimbardeng kamutan nga gikat iti uban. Makabanog mo't, pare. Ay, nagrigat nga ikatanda kita uban, mao. Anya narigat? Masapol sa akal yun, Ay, agtada ka man. Kay kayat ko langan ti mapanagpala iti kanal. Ati agikat iti uban, mao. Ay, oops. Di ka timakda. Ay, agawid akon, pare. Ay, di mo alaan ti tangdan mo? Ay, mano ay ati tangdan ka? Nakaikat ka iti 5 uban. Iso tangdanan ka iti 5 pesos. 5 pesos lang. Titangdan mo kanya ka nagmalmalam. Iso mo titungtungan ta. Ay, kurang pa nga igatang iti bugoong. Ay, mapanaglagbang kagan, pare. Nagapwam, tataba daw. Ije balay na, Uncle Mau. Hinayaban na kije balay na, tagikatak ka no iti uban na. Ay, kastamod lang timpatrabaho na kanyak. Kahit manungay ti intangdan na kin ka. Piso ti may nga uban. Ay, just kay, saan tang agbyag iti dayta trabaho? Nga raw. Mapanak lang nga ije bangkag ka. Uray siyak, agpasada lang ngay. Saan min akabaalan ti mapan agronda adakda kami, Chip? Kasapulan da ka, gaputan na turturod ka ngam da kami. Sige, agrunda ako nintun rabi Rumbang lang Chip. Tatalaga amarigatan kami. May mayat pa iti agrunda, ngam ti agikat iti uban ni Uncle Kao. Pagikikatan na ka iti uban na? Kat na nagado ti uban na? Nga raw, nagbabapay mo't nga ron ti itid na aswil daw. Mano aya? Apay, kayat mo mait. Damdamagak nga ron no mano. Piso ti may nga uban. Wanya, kayat mau. Saanon? Nukas talaang kalaka. Ay, jakmat kayat Kung nagtumot nga minkan ka, adayo amay mayat ti agbangkag. Adaya mo timbagbagam. Katno ka na yun kung ay bagbagaday taken ka. Awan malagip kong imbagam. Ay na, nalipatam laeng.
Mala, ingkakit kita hindi bangkag ta. Nakaruruutan tasan amalinlinisan. Ay, naumak nga ro din nagbangbangkag. So akayat kumat apadasan ti agtrabaho. Nagrigat mo't gayam. May mayat lat tagayam tagbangkag. Pag tinulungan ta ti agbangkag, tapdosan ka amarigatan. Sige, pagbingayan ta dagiti trabaho. Siyak ti mang panunot no anya ti rumbang nga imulat ha. Day talang taramidam? Siyak ngay, anya taramidam? Ay kat sikamutan ate agdalaws. Kaya nagruot ka. Kaya sika tagmula. Agsibog. Ay saus! Naglain kan ngay, siyak laminan. Anya la ti aramidam mon ngay, agtugaw. Ay sana mabalain. Say-sayatem abingayon dagiti trabaho. Saan arumbang nga ado kanyak. Idento tabas-bas say taramidam. Tatabadaw! Apay ko araw. Umay ko man isubli da ito'y binulod dagiti tanod ko a flashlight mau. Ha? Ay, ada flashlight yawn? Adan, pinagrundada kami ni Uncle Kao. Nag-resign akmut nga minan na para ikat iti uban na. Amok matkat a problemam dagita nagado nga uban mo. Ay, day tapay ti may sa apang taktak-takam ken ni kwarog iti panagrondana. Tapno aggabot lang iti uban mo. Ay, nagatil nga rod. Kasla dakuto nga karkarayam. Ala, adda kanyak ti solusyon. Anya dayta? Daytoy. Kartib! Wen, kalbuan kalaangan tapno saan kan nga agproblema. Ay, nagado a solusyon dong. Saan na kartib? Anya ngayon tilangak no kalbun na. Kalbuan kan, tadi isupay apang taktakam ken ni kwarog iti panagrondana. Ay, Kapitan! Di mo singaan ni kwarog iti panagtrabaho na. Tapno laeng aggabot iti uban mo. Tasaan akaraman dayta iti trabaho na iti barangay. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Anyat gatang, Maray. Sagmamanaw day tilakom nga ugot ti sayutay, Maray. 50 day tamay sa repot. Nagnginan. Sige, 40. Nanginalat ta. Malaylay-layon. Halamalangan, 30. Ay, nanginalat ta. Manot kwarta maya. 25. Naa. Ay, ipadawat ko malangan kan ka. Tapno si Danyo kan ibadong mau. Alamaw. Ay, sausay. Thank you, Maray. Unay matday taragsak mo. Siyempre nakalibre ak manan ko naman. Maray, nagalhamit iti ta ugot ti sayute. Ay na, impadawat ni Mariconang. Pinadawatan na ka iti si daan nyo? Wun, Maray. Saan ko aginatang dayto? Impadawat na. Nabayag kamin nga agkumari kan ni Mariconang. Angam di nakpay pinadpadawatan iti uray anya laditan. Ay, awan hindi ka malakas kan ko, Ay, inakman mo't dumawat. Oo, no di na ka ngay ikan. Ay, kat syempre, maditiriknak Ala, panawan kang arudan, Maray. Tainak man iluto da iti impadawat na.
Ay, awanan tilakom nga ugot ti sayute, Maray. Ay, awanan na amare. Impadawat mon kan ni Maritoyang. Nakaamwam. Kat no nasabat ko. Pinadawatam gayam iti si daenda. Kwa nga men. Iso apadawatan nakmet Maray. Saan ang mabalin a pinadawatam ni Marituyang? Idinto tasyak, di mo padawatan. Umapal ka, May. Ay katwan Kaano aya anag kumarita? Iditawan. Nabayagan, Maray. Malagip mo nga impadawat mo kanyak. Awan pa'y marikwanang. Di nakpa'y pinadawatan apulaos. Iso apadawatan nakmet itan Ay, anya nga iti ipadawat ko kan ka. Kat naibusmot tayo ugot ti sayutay. Uray dilatan ano iso? Anya? Mabalin mo ti asukar kan kape. Ay, ilaklakok dagita. Ay, gumurak sa kan Maray no kasta kamay. Apay kumagumura ka. Wen tani Marituyang pinadawatam. Idinto tasyak saan? Ay, madimot ati kasta. Malamalangan. Alamon ti may sasupot nga asukar. Adoy. Ay, kasta Maray. Alaak adagos. Ay, nagsaya atin. Adan pagasukar mi iti kape kan ni Inteng. Sige Maray, agawid na kaon. Aywan gayam. Thank you. Iti na ito impadawat mo amay sa kilo nga asukar. Anyangay dagita ginatgatang mo, antay. Sana kagimatang, Kwarog. Di mawatak ka ni Marikwanag. Ha? Di mawat ka? Wen, pinadawatan nakgayam. Ay, inak mamad dumawat. Sige, mapan ka. Nalakalaang mo't apagdawatan ni Marikwanang kay. Alangan na di nakpadawatan. Daytoy. Ha? May sasupot nga asukar tin padawat na kanyak. Ha? Nimot Marituyang, pinadawatan na iti ugot ti sayute. Ay, inak mamad dumawat, antay. Amom ay ang agsidsida kiti ugot ti sayutay, Ay, tuyang. saus. Agsida ka na tantaday tati adda. Jak kursunada tayo ta asidain. Iso nga rod ti lutwak asidaan. Di ka man nagpili-pilay. Diyos kay, sapay malaylay-layain. Manaw, ti pinanggatang mo iti dayta. Libre lang day tawi. Libre! Katuwang, impadawat ni Marikwanang. Di ko makayat ko asidaan at impadawat na. Agpili ka pa ilaan. Na! Malaten naklutunan. Tasatan tumangan. Daytoy ti impadawat ni kagawad ko nga asukar. Wen, dayta nga rod. Nakuton mat. Nakutun aya. Nagado ti kuton na Ay, wen. Ay, isumot lagayam nga impadawat na. Tanakutun mo't gayam. Inalambot adagos. Wen sino nga iti saan amayat iti maipadawat? Ay mabalin nga ron apag asukar day takinuton. Inkaibilag, tapno pumanaw dagiti kuton. Apay Kwarog, kasla da birbiro ka magatangan. Mangkit-kita nga rin iti mabalin ko adawatan. Anyat ko nam. Danana tuyang, pinadawatam. Duwada kini antibanang. Padawatan nakmut Nagdinamagan, nagbait mo tan. Amukaon. Uray lodlangan ti ipadawat mo kanyak. Tapno maawagak di ar-ar makijay ilay. Ay, unay mo tan ti kastoy. Sige na kagawad. Padawatan na kun itilaw. Anya nga tuyang, nabsungkan? Ay, siyempre Tasyak mo't amin tinagsida iti ugot ti sayute. Mala, ibusay maun. Talaga jak kayat asidaan dayta. Sigurado ka? Wen! Mala, ibusak nga rudan. Iyay. Inayado mo tagisubo Ay, kas ka lang may ibusan.
Apay akas to'y timariknak ba daw? Anyaya ti marikrik na. Kasla maguy-guyod ti kararwak. Ay, kitem-kitem ka matay. Ay, sos! Agsigat ti panagkita. Ay, sos! Ay, tuyang! Ay, saan ka pa yamatay? Ay, awanton ati para lutaw, kan para inaw ka tuyang! Ay, karuba! Tulungan da kami! Nituyang ka! Dan ano ni Marituyang? Ay, jak ambo aparay. Kasla maguy-guyod ka no, ti kararwan. Kwarag. Apay angkay. Kamangala iti talay. Ha? Anuam tayo di talay? Paguyod tayo iti kararwan ni Marituyang, tapno saan ang maguyang? Anyangay atali ti alak angkay. Talitinwang. Madimot aparay. Kaslar aramidam matan anwang nito yang ka. Yay nga ron kararwan Ay, uray pay! Ay, Nagsubling ti puot ni Nana Tuyang. Oy. Naimbaganan. Nakita paray. Nakaisang pa nito yang ko. Tuyang may lab. Sige, ay, wag. Sige pa. Mayatan tirik nam. At sino ka? Pangit na matanda. Apay nga ita, dinagmatin mabigbig nito yang ko paray. Sa bali mo tinti siya una. Ang mga saan pa ang namurmurayan. Ha? Ay, urayan tayo nga rod ama murmurayan, Ang papangit ninyo. Ha? Lahat kayo dito. Nairaman kami pa yun. Sila lang ang pangit. Saan nakakaraman dita? Ay. Kasaritam ngamin aparay. Apay ngagpaspasuli ka? Tuyang may lab? Tuyang? Wag mo ako hawakan. Ay. Hindi kita kilala. Ay, di samat sinda ng ugot ti sayo. Tingin ni Marikwa nang ti makagapo, pare. Sinda ng amin-amin kahit. Dahita kahit ti malala tinalaing adumawat. Anya ita, sa balin ti kinataon ni Marituyang. Tagalog matan. Apay nagpartakamag na angkay. Urayan nakmo ta. Inakita niyan, Tem. Mga pag-asukar na di inten ni kagawad ko anang kenkwana. Ay, dakas! Ay, unang kain. Pinadawatan ni kagawad ko anang ni antitis ang asupot nga asukar. Samputat. Ang mga pag-asukar na. Ay, imbag lakit din ta sana makantim padawat kanyak ni kagawad ko anang. Ada inted na? Hindi mawatakan ko anang itilaw. Lord! Awan mo't lang gandain tengkan kwarog. Ay, Nanag! Antay! apay ang nagpayag kayo. Lumamisan dahi tinimpla ka kapiyo. Nagkape kan? Ay, madamdama akton nga kape. Ay, di mo usaran di asukar nga inted ni kagawad ko anang. Taapay, awan mo't tantikuton na. Agsamali ti kinataom. No pag-asukar mo dahi tayintod na. Ha? Itaim ni Marituyang. Sa balin ti kinataon na ita. Ay, kasano sa balay? Makitam tao. Kan mangagmunto ti panagsasauna. Ingat gatang Marituyang. Sikat ti buena manok itang aldaw. Bawal unti dumawat ita Bibili ako maray. Hindi ako hihingay. Ne, sikat di nagtagalog, Maray. Wala nang iba. Apay Tagalog ka. Bakit? Ano ba ang salita ko datay? Kay Ilocano, Mike. Iba na ngayon. Anyat kinkinan mo. Tapay akasta ka magtan. Yung ugot ng sayute na binigay mo. Apay. Ha? Maganda pala yun, maray na ulamain. Kaya bibili pa ako ng ugot ng sayute. Ay awanan. Anong awanan? Naibus na. Ay, hindi pwedeng maibos na. Naibus nga, Rodan. Bibilhin ka kahit magkanaw. Akala mo wala akong pera? Oh, ito, isang libaw. Gatangak lahat. Naibus nga, Rod, kunak. Ay, hindi kita maintindihan. Magtagalog ka.
Marigata nak nga ron, mate. Apay nga minayang ang taga-Tagalog ka. Ag Ilocano ka man. Tap nagkinawatan ta. Kapitan! Kapitan! Ina! Ay, Apay aya? agap-apad na natuyang kan kagawad ko anang. Na, inanawam ko man na. Apay nga aya bandak pay. Siga kanuti kaya da ang mga nawa kadakwada. Ay, unay dagitan tagpili da pay lang ti aganawa. Umay kan kapitan! Anya ti pag-apaan yaw nga kumaray. Diyak kaya tagsaw, Kapitan. Sika tagsaw, marituyang. Ay, ayaw ko din magsalita. Ikaw ang magsalita. Na, awan ti mayat nga agsao kada kayaw. Ay, diyak kaya. Ayaw ko din. Awan nga ron ti mapasamak Agmiminun lagat tay latan ditaw. Saan ang masulbar ti di pagkinkinnaawatan no kasta? Ay, kastoy nay, Kapitan. Ganito yun, Siyak pa'y nga Kapitan. mintiw mo nang agsaw, Ako muna kasay. Panawan kayon sigay. Makamu kayon itibiyag yaw. Nay. Kunak nga minasyak pa'y ti pagsawam. Anay, ikaw, Na- Kapitan. Ay, Anay. apay maray. Ay, binadikan ni Marikwa ng dayti chichiti sakak. Anay, nagsakay. Agurita. Kunak man na Tagalog ka. Na. Ah, Ay mapantay uji barangay hon. Tagsasarita tayo. Ay, bawal tagtaga-Tagalog ijay. Pagbayadan na ka ni Kapitan. Kasta tinapasama, Kapitan. Katumay manan kumatang ni Kumarik atuyang itiugot ti sayote. Naibus nga rudun. Pagamwam tapaan na kon, bugawan nak. Kanya ngamin tinapasama kan kamarituyan ta nagtagalog kamutan. ipakpakitak lang matkin ni badung ko amayat ti agsida itinateng. Ngamain, di na kayat ti agsida itinateng, Kapitan. Kahit apay nga ron nga pa nakadagos ngay. Ay, Tinasayaat ngamin maray agmula ka itinatang iji arubayan yaw. Uno gumatang ka iji sa bali at tersina. may mayat nga rod ijay tersina ni Marikwana ang Kapitan. Yay. Tapasaray ipadawat na. Dapay na yun na ano maminsan. Na, iso nga ron ano ibagak nga awan lakok, di mo ipilit ti gumatang. Mbala, saan yun apadakkilan ti gulaw? Agin nalamano kayo, tapno malpas ti rire. Marikwanan, magkano tong gulay na tinda mo? At dayta ka man ako-nakon. Ang taga-Tagalog ka manan. Ay namaray. Nagsida kami nga min kinibadong ko itinateng. Pagpalaing at talaga tinateng. Tauray ni badong ka. Tagalog mo ti panagsauna. Ha? Kabailak pa yan at yaging lice maray. Dengga ba? How many is your bugoong? Ay, Na. dirit sound ti panaging disco maray. Isuasika, agsida ka kanayon itinateng. Tapno pumintas, kan lumaeng kamay, you know? Kastaan na natoyang, di ka makiapa, no di kat makisarita ka anasayaan. Tibasit a problema, saan kuman apadakanan? Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puknay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Kapitan Enteng. Aray, adaman ni bagakin ka. Ano yan? Agdigos ka man, mate. Just kay, nagangdod ka. Masaapul pa'y aya. Masapol atan ay. Ay, makaulaw ka. Di ka ngamin umas asidag. Sana mabalain. Masapol nga masidig at tagtungtung ta. Bayamon day tadigos-digos. Kasapulan aya.
Puno aya na ang dud ni Kapitan. Ay, permay maray. Sumungsungad ka pa ilang, maangot mo ti ang dud na. Unang uray na ang dud. Adulat tamo ti mangayat kan kwa na Kapitan tanagagut. Ado ti proyekto na. Oray man kagagatan amin a kagagatan, no nakang ang dud mo. Anyang iserbi na. Bayamon ta ang dud. Jakto pa'y kayat nga bayan, makaulaw. Anyat kayat mau. Nabanglo a Kapitan nga awan na pulos proyekto na wano na ang dud. Ngam adumot ti proyekto na. Agpili ka. Ay, katpilyak aja Kapitan nga agdigdigos. Ay na, malaman mare, agawid ka kidin. Oray marabyan akong dito tersina. Anya? Sa anak ang mabutang amarabyan, taadamot street lights me. Ay, naglawag ijay peruk me. Manipod ijay masungad aging ga ijay ungtaw at da street light na. Makitam dayta. Dagita nga street light. Proyekto ni Kapitan. Aya! Iso di mo man dilawan. May bayam no saan nga agdigos. Pag numnumaram dagiti proyekto na, maray. Nakadigos kan, Chip? Wana, apay kumasaanak nga agdigaws, kat nagado ti danaw. Sika nga ijipaut. Tultuladak jay idol ko. Sino ti idol mau? Ni Kapitan. Ha? Saan kanukat nga agdigdigos? Iso at tuladak ti style na. Talaga saan nga agdigdigos ni Uncle Kao? Apay, Chip. Kabutang nangaro ti danaw. Agpada kami. Kabutang kumot ti danom. Ni Uncle Kao, lakayan. Uray saan nga agdigaws, mabalin lata. Angam si Kaji paot, baro ka pa'y. Kasano ka ngay makaaram no di ka magdigaws. Anya ngay mo ti koneksyon na. Sana kaya dagiti babalasang ti saan nga agdigdigaws. Kaya't dalata, uray na ang dod. Sanda kayat. Basta ado ti kwarta na. Abay, ato ti kwartam. Awan tupay pag gasolinak. Aw, iso anas kan nga agdigos ka. Tapno kayat da ka, dagiti balasang. Ay, unay kan inteng. Ay, makapahatsing ka mat. Di ka pa'y ngamin agdigaws. Kasang-sangpet ko lang agreklamo kan. Wan tanagang dud ka nga, Rod. Sigurado asaan kan ang makapagreklamo. Ay, kwarta mat day tayaw awat mo. Yawat ko amin ti honorarium ka. Awan kisay na data Ay, nagmayaten inteng. Gastusam amin data. Mapan kag papukis. Agpakulot kan agpaunat ka. Mabalin lata. Saan ka nga agungat? Sapay ko magagungatak. Uray gumatangak iti badok. Sandal kan agpamanicure. Ay, win. Jak agungat. Ha? Ay nagsaya aten no kasta inteng. Ay uray man manuti inteng no kasta. Ayan dyan sa baon. Agdigo sakman. Ay uray saanen inteng. Uray saan kan nga agdigaws. Nabanglo kamot latta. Kalaat matan abimanglo nagmayata. Anya pa'y nga taaya ti gatangak dito yung palengke. Ay, kaslada nalipatak kad. Diyak namin inlista dagiti gatangag. Talagang adda nalipata, maray. Anya ngay nga ta. Sabon apagdigos ni Kapitan. Dayta tinalipata. Ay, ado pa'y ti sabon may, marituyag. Kahit apay nga rodasan nga digdigos ni Kapitan. Bayam, tauray pilitak, dinamot kayat. Ado ti danom, ken ado ti sabaw. Anya nga iti problema. Kayat na nga rod ti kasjay nga angot na. Ay, makaulaw mga raw. Imbag ano sam. Adamot nga min pangay ayo na, maray. Agasaman, inten na amin kanya nga honorarium na. Aya. Well, iso ajak pa'y agawin.
Tamapanak man agpa-manicure kan agpa-pedicure. Ay, ada kwarta kay. Intag ni Inteng. Na, Tata Badong, papaayaban na ka ni Kapitan. Na, anya dayjay nga angot. Adda ayamat. Na, kasla, saan ang nagdigdigos alakay? Awan. Ne, saan mo't asyak? Takadigdigos ko, Mike. Asino ayat tilakay ditoy? Si Kalaang mat. Na, sika! Sika ti maangot ko anang daw. Apay ngay nga agungot ka? Ay, maulaw akaw. Agpadpada kayaw kini pari Inteng. Idol ko gayam. Na, kahit tulad mo. Idol ko anaanos ka nasingpat. Wala na. Tulad akon, uray ti kinaangdod na. Ay, uwan gayam. Papayaban nak ni pari Inteng. Adda ka no ibaga na. Isu amapan ka. Putik tiyagong ko mag-isarita kan kapare. Ay, mabalin lata, mate. Amangan nga minumaulaw ak pare. Na, ay pinaayaban ka, tada trabaho nga itadkukan ka. Trabaho? Ay, kaya't ko na ita pare. Amo ka sa pulam ti work. Kanya trabaho, titod mo kanyak pare. Ay, bantayam lang dagiti ag trabaho ijarang tay. Mabitlaing pare Kay katek diti panyo diti agong ko Sige. Ikatek akastoy. Dajay laeng pare. Oo! Bantaya kita. Agtugawak laeng agmalmalam. No kaya't mo timag na, di magna ka. Na! Nagmayatin pare. Ay, thank you pare. Ay, na, tayo ka nag-ititrabaho Ay, dakil pati sweldo pare. Kaya? Agtugtugaw ka lang. Ay, ikwa pare. Apay niya intod mo kanyak dito at trabaho. Kumpare kita Isungay kan ka iti trabaho. Ay, agyamanak, pare! Tuyang! Ada trabaho kaon. ay, Wen! Ini kan iti trabaho ni pare Inteng. ay, nagsingputan. Iso nga rod ang nagyaman akin kwa na. Agasam, agtugtugaw lang tararamitan. Na, mayat ang araw. Iso nga raw niya uri gayam no saan nagdigdigos na diya kumpare. Talaga na singpot sika. Ngamnay, di mos asit gan tama nga numaulaw ka. Urayan at damot trabaho kaon. Ano siya kun ati agat lakay apayod na. Chef, anya ti aramidan tayo dito barangay hall. Imay ka di mo amo ti aramiden tayaw. Saan, Chef? Nagmi-meeting tayaw. Ay, kumplito kayo na tanan. Awon, Kapitan. Kapitan. Unang kail. Rubyan na tayo na mitingan ni Kapitan. Dito yak sangwanan nga agtugaw. Ay, nagmadin nga angot dayjay. Awan mo't maangot ko, Kapitan. Ay, siyak, at maangot ka. Madia talaga ang kail. Siyak jay ang angot yaw. Angot. Kang angot ko ni Kapitan. Ha? Na, ipalastog mo pa'y. Ay, Una. talaga. Si kaman mo, ti kang angot na ti Kapitan. Ay, Maulaw kami ng kail. maulawak mo itan. Uluwag mo. Ay siyak, sa anak ang maulaw. Itala maamiris ka. Madigayam tinabangsit. Yes, nakamiris mo talangan ni Uncle Cow. Ay, aguray. Madamdaman to ti meeting. Ay, panag. Bungo. Oh, apay ang nagawid ka. Kunak man numitingam dagiti tanod mo. Mabait na ka sumango. Tadyak nagdigos. Na, Ay. itaman pay. Ay, isaganam di sabon kontrolya. Itaman pay, Inteng. Kanti pagsukatan. Sige, tay sa ganak titwalya, kan pagsukatam. Maray, ada good news ko ken ka. Sigurado a good news dayta. Wan, good news sa talaga. Anya nga rod dayta good news. Nagdigusan ni Kapitan. Ha? Anya ti ko na maray. Nagdigusan ni Kapitan. Sana na nang dod. Ay na. Ay!
Idugma na kakatawa nun. Ay, bitugan nak maray. Ay, Tapa. ay basta. Ay, unay kataragsak kaun. Apay day tamaray. Masapula bituganda ka. Tapno agsadang kang agkatawa. Kasjay nga road no masubra ak tagkatawa maray. Ha? Oray si ka? Naragsak ka ta nagdigusan ni Kapitan? Wun maray. Amin tayo, naragsak, maray. Ay, no maamuan day tinibadong kaw, naragragsak manan. Ayan ni Badong mo, aya. Agdigdigos maray. Saan to nakababangsita ni Kapitan? Kababang luanton. Ay. Maray, kontrolem dagkatawa. Masubraman ay. Ayaw na niya. Unay mo't nagmalasan. Tapay, nakadigos kan? Jak nakadigaw, tawan ti danaw. Anya, kasano nga awan danaw? Awan nga raw. Itaman pa'y ang naibos ti danaw. Ay, Diyos kay, saan kan ang makalutaw kan makainaw tuyang? Tawan nga raw ti danaw. Ay, adan samot nangibaos. Pagwasing ako may tricycle ka, nga mawamot ng danaw. Uray siyak. Iswa, jakon wasingan jay tricycle ko. Awan mo tan ti danom. Apay nga takal lata nagpukaw ti danaw. Naibos siguro na. Kasano ang maibaos? Jak amo chip. Ha? Paypayapayan nak ni Antibanang. Ibaon na kaasumakdo. At daigam na atimba. Paypayapayan na kantay. Mapan ka man agsakdo, Kwarog. Awan ti paginaw ko. Apay nga awan danom di tagripaw. Ay, awan nga rod. Ay, jak manamaw. Uray ijerwarantay. Awan matan ti danaw. Itaman pa'y anapasamak ti kastoy. Nga raw. Adan samot nangibos iti danom tayaw. Nagdigos lang mat ni uncle mo. Ang kastoy matan tinapasamak. Ay, unan niya. Kasanumat nga men kat mano nga oras ang nagdigos. Ha? Inibos ni Uncle ti danaw dito intero akabildatan. Ay kat kastan Yay. Dayta. Sumungad ni Marituyang. Makaung-ungay. Paingatan. Maray, ayan ni Kapitan. Apay Maray. Makaungat kan samad. Talaga makaungat. Apay nga rod. Nga main saanan ang nakadigos ni Badawng tanaibos ti Danawm. Ado akaroba ti saan ang nakadigaws tawan Danawm. Iso apabasulan may ni Kapitan. Ay. Basol nan sa nga agpay sumaray. Tauray na kami. Naibos mo't jay Danom may. Ay, talaga nga agong gatak, Maray. Ay saan, Maray? Ay, tapusom. Kakaisuna ang nagdigos ni Intay. Ay, saan mo ton apalubusan nga agdigos ni Kapitan? Anya? Una, tapnusan ang may bus ti Danawm. Adaw tagkasapulan iti Danawm. Parenteng! Apoy! Nagdigos kan sa marain. Makimiting ak nga ron. Iso nga agap apuraak. Awan nga ron danumain. Numabalin paray, di ka nagdigdigaws. Apay ngay. Wala, tanay, awan nga ron danumain. Romanikla mo kayo idinabang sitak. Itakas tati ibagam. Uwan paray. Ang may bus nga ron ti Danawm, bay amawn, nga uray no si katikabangsitan paray. Sa nabalay ta si kamot ti kagagitan, ken kaanusan, ay anusa kaon, ti agat kalding ang tudmaw. Ay na, Kapitan! Nasaysaya at lataan na bang luka. Ken ituloy mo ti agagat para iti barangay mo. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng in
Surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Hostaw! Nagaduntikinan mo! Ngayon nalam nga iti pinggang ka. Magmanganak pa lang. Apay, di ka masikuran di tabagay. Naglukmagkan! Kahit sigangay, naluklukmag ka pa nga may tisyak. Ay, agdayat ka! Ha? Tanay, oray siya, agdayat akmatan. Nagluto ka mat nga min itinaiba sa sidak. Di aduti ka na. Talaga saan ang maliklikan ti panaglukmag tayaw, Maray. Ay, wen nga rod, Maray. Uray siya mariknak ti panaglukmag ko. Nagimasmet nga men ti mangan. Padpadasag mo tantag diet ngam nagriga mo. Ay, wid nga rod Uray ni Enteng, limok magmat. Ay, madanaganak nga rod. Tadimakal ti tiyan na. Pagdahitam mo't Ay, naghilig mo't ngamin amangan. Sapay nagadutila ko ka merienda. Isumot ti kayat nagiti tao. Tay pangan apangan. Kwarog, umay kantamangan tayo. Diya kaya ti mga nanggal. Ay na, di mo latultuladan ni uncle mo. Ajay lamang mangan ti araramidan na. Diya kaya ti lumukmag. Kasta ti ililiwak amang ngagan ka ni uncle mo. Jay ibaga na, adi na kaya ti lumukmag. Apay ko mga ibagak dayta. Wala, mangan kayo lang, tayo nakapay ag-jogging. Ay, isurot mo man ni uncle mo. Tilay bagbagam. Na. Apay ko mga agjaging ak. Ban-banog aklat ibagi. Maturog akit di Anya ti aramidom, Chip. Di mo kaya makita, ag-jogging ak. Mayat day ta. Umay ka matang, tag-jogging ta. Sige, Chip. Nari ka ti lumukmag, kunam sa. Uy, diyak mat kaya tilumok mag Chip. Oh, kita hamdag iti kabaranggayan tayo. Naglulukmag na. Un nga road. Nang runa da tatabadong kan kapitan. Ay, naglulukmag da. Apay aya, Maray. Anyat pampanunutem. Tauray ka lang nakapanimid dita. Ay, pampanunutek nga raw. No anya ti sidaan mikin ni badong kwenton madamdama, Maray. Ay na. Agpapada tayo iti problema, Maray. Napili ngamin ni badong iti sidaan. Saan basta-basta sidaan? Ay, oray siyak, Maray. Jakmet kayat ti nateng. Oray da kami kin ni badong ko. Saan kami amang mga no awan ti karni asidaan may? Ang amnay, gaputan napili tayo iti sidaan, lumuklukmag tayon. Bayam ka dilang, Maray. Awanan ti umanay apaldak. Kasapulan na nang gumatang akiti baraw. Ay na, agpadpada ta, Maray. Ay, pampanunutek nga ron ti mapan gumatang ijay ili. Eket mapanta. Dua talaang, awisin tamo ni Maribanang No kayat na. Kaya na, apay katasaanan. Sige nga rod, Maray. Talo tayo amapan gumatang itibado tayo. Tanay, talaga alimok magtayaw. Numapan ka gumatang itibadaw. Ikatangan na matan. Apay, saan matan nga umanay dagiti badam? Amom lang aro din alimok mo agad. Damagang pailaang may. Sigay, igatangan ka. Maturog ak manyag malmalam. Tanadagsin to'y bagik nga gunggunay. Rumbang nga may nga gwat-wat ka. Na, saan na masapol na ita? Masadutag nga exercise. Heh, dinto pa'y madanagan ni pare Enteng sa toke day.
Jeff, nagdadakkel dagiti ilugan mo ababagat. Ay, Wine. Ay, agasam dagita pamagay. Ni Nana Tuyang, Kagawad Kwanang, kan Kapitana Banang. Umanay da nga ta dito'y tricycle kao. Asino, tinakapila ka da kayo? Siya kantay. Agpaili kami atalaw. Aglugan kayo nga rude na. Marituyan, si Kanti umuna nga aglugan. Sige, Maray. Nay, kwaraw. Apay akas labi masit na ito tricycle, ma. Ha? Apay kumabumasay. Awan mo't nagbaliwan na. Mari Banang, aglugang kanta sumarunoak. Damdamagak atanay kasladyak meten umanay. No saan kan nga umanay, kaya tasawan day ta. Saan tan nga umanay adwa diti unag. Padasin nyo ati aglugan. Ay, saus, marikatanak. Ay, kasanun nga iti aramiden tayaw. Di duwan na tricycle ti pagluganan niyaw. Aglugan dito'y tricycle ko, Jay Maysa. Apay nga mina naglulukmag kayaw. Ay, nakalugan akmutlaan. Ala, umay kan marikwanang. Sige, aglugan akmatan. Nay. Inayadom lang nga kagawad ko anang. Uray lang magungun da ito'y tricycle kao. Ay, Ha? Ha? Siya? Jay! Naplat ti pilit ti tricycle mo. Kat nung kasuksukat ko lang iti gumak. Na-flat. Apay ngay. ay, damagampay lang ang mo't Marituyang. Nadagsantaan naglugan Ibaut, si kanti mangilugan ka dagiti talo ababakay. Naplat mo ti tricycle kao. Ay, saan Jack kayat. Maplat to pa'y amin na pilit ti tricycle ko. Nariga taon. Uray ko man umay sa lang apilit tinaplat. Namin matay. Nagdadagsandamot ngamin. Ayan da ngayon. Agururay da iti pagluganan da. Di damot la ilugan da kita. Duble ako matiplete dagiti naglulukmag at tao. Un nga raw. Mapanak pa agpabulkanas iti pilit kao. Saya at mata si Mangpat kandong. Nagluto kan ta mabisi na kaon. Ay, sa anak-anak ka danon, ijay ilay. Napanam na. Ay, nagururay kami iti pagluganan, may. Ang awan mo't ti mauray, may. Ini ko arong ngay. Naplat, dagiti pilit ti tricycle na. Yay. Naglugan nga min da Marituyang, kan marikwanan. Ay, rumbeng ko mga min asagay sa kayo iti nagluganan ta naglulukmag kayaw. Ay, win nga raw. Iso ang masapul nga ag-diet kami na talaga. Diet nga ibagbagam. Na, apay, di mo pa'y lama amires, integ. Ay, jak kayat nga amirisan. Ay, no siyak, kayat konti ag-diet. Nusak akit, mga naklata. Umay kan atamangan tantuyang. Anya pa'y lang teraramidum dita. Nakapanimid akit kita, damagumpay laag. Apay kami na nakapanimig ka. Ay, pampanunutot nga raw. No apay anaflat de talo adalig ti tricycle ni Kwaraw, idi naglugan kami kini Marikwanang. Na, apay panunutin pa'y lang dita. Naglakat isungbat na. Naplat, gaputan na lukmag kayo launay kini Marikwanang. Wen nga raw. Nagdagsin kayo. Ay, mabainak dito'y bagay ba daw. Pagbainam ko mga ay. Kasapulan san nga agkisayak ititimbang. Adulamin. Umay kakitin tamangan tan. Sige, ngambasit lang ti ka na narigatan. Inteng, di kan samutan makapag na. Tila sasawam. Wen tadi mo mutan mayas kaw dagita sakam. Ay, kabailak. Kita, Ay. Inayadem nga rod Ay, isulang nga ron ti kabailak. Ay, awanan, Inteng. Saan munsan akabailan ti dumanon, ija barangay hall. Iwan nga rod.
Ay, sapay ad-agdan to'y balay ta. Makauli ka pa'y nga ta iti agdan. Ipaikatan san ti agdan. Naa, taltalula ang titukad ti agdan. Marigatan kan nga umuli. Uray nga rod may sakit marigatan nak. Agpanunot kan inteng. Saan samot tan anormal ti kasasaad mo? Papanam pare. Mapanak agpapukis ije ilay. Sika ngay. At ay pagpagatan ko kinituyang ka. Ay, agiddan tam. Ay kayat kun tapno adamang bayad iti pamasahe. Na, agpaliburi ka man Ay katwan si kangarod ti kapitan. Intang nga din. Jeep, addaman pasaheros mo. Sino da? Da kapitan, kan tatabadaw. Ay, agturong dang agpaiso di tao eh. Pasaheros mo da kita, Jeep. Ay, diyan kayat nga ilugan da kita. Pustaan ta. Sikat kayat da pagluganan. Ha? Ay, sanang kal. Saan asasawin? Ay, sana kagpasada. Kitno na kapila ka. Ay, kayat ko asawain. Saan kayo akayat nga ilugan? Ay. Madinsa paray. Agpilpili mo't iti pasaheros na. Ay, madi ati kasta. Ay, sana nasaya tagpilpili iti pasaheros ko raw. Ay, maplato man ang dagiti pilit ti tricycle kaw. Naglulok magkayo aw. Dito ilangan may sa tricycle ti pagluganan ta pare. Saan akong nagpasada? Agawid ako. Ne. Apay dagito ay driveran. Agpilpili da talaga. Ay, sana rumbong agpilpili kayo. Ay, naglulok magkayo nga main. Marak-rak dagiti tricycle may. Nanggag mo pare. Nauyaw da pay. Napili da lang ay rodin iti pasaheros na laing da pay nga guyaw. Ay, bagbagak lang matipod na. Talaga mo't nga na naglulok magkayaw. Makagura da tatabadong kun kapitan api manaw, Jeep. Tasaan tayo ida nga inlugan? Bayam lang ida. Rumbang ngamin nga inlugan tayo ida. Mapirdi mo't dagiti tricycle tayo ngamin. Nungay, nayunan tayo ti plate da. No nadadagsaan, nangingina. Ayunan niya. Oh, mayat day ta na panunot ko niya, Jeep. Why, mayat. Ano sandan ati agbayad iti nangina? O anya, mayat ka iti singasing kaw, Jeep. Kayat ko Umay lang dito'y balay da di akwarab. Ay, kadilit. Apay aya, anya ti basol na ken ka. Di nakamkidiin luganan ka ni pare ba daw. Ha? Ay, agunget ka. Kat nungay maplatan tumanan dagiti pilid tilugan na. Angkal nakpay. Rumpang ko mga ilugan nak. Wen angem amangan ngamen no madadaal ti tricycle na. Apay, ipatarimaan mo no madadaal? Kaslasak pa ti pabasulam Ay, kat basol mo ano kas pangarigan na dadaal. Tanalukmag ka unay. Imbagak ngamin kan agdayet ka ngam di mo mat kaya. Sika kuma. Ay, agday-dayet akon. Nagtutong-tong kamin kadagiti kukumarek nga agsumba kami iti minalam. Banbanugin nyo lang ti bagbagiyo. Basta siya, naragsakak iti buhay ko. No pumanaw ka, kat pumanawak man. Sino nga itagbati dito'y balay? Ay katsikan agudo nga rod. Mapanak nga rod agsumba. Nagkunang agsumba-sumba ka. Katagpasiksiya ka. Nauma akong analukmag. Kan maysa, nagrigak ti aglugan. Dagiti tricycle dito'y lugar tayaw. Di da kaya tagilugan iti nalukmag. Basta agbati kan dito'y balay, tasyak ti pumanaw. Di mo ipapilit ti kayat mau. Siyak ti masurot dito'y pagtengan. Apay ngagluglugan ka dito'y tricycle ka, tataba daw. Itulod na kinyi-ilay. Saan ka nga rod nga umanay? Ay, agri-react no di nakitulad. Sakbay ngaglugan ka, agkilo ka pa'y. Tapay. Numasubraan iti minimum ti kilom, agnayon ka iti plitem. Aniya? Wan tataba daw, agplas ka. Ay,
Sigurado nga agsobra tikila o kaputa naglokme ka kaon. O di agnayon ka. Ay, No kaya't mau, ti aglugan. Sige, mangan ka mangan, madam. Adu, ti makan. Gusto na. Itay pa'y anay na yun ang matikan ka na. Kahit day tamat ti kayat mo. Adu makan. Gusto tanay. Nadagsin na kaon. Nadagsin mo ti pamasahay. Nagkuna. Kat ni Kwaraw. Ay, kilkilwin da ka nun taglugan. Ay saus, nasken nga rod nga agpakutong tanba daw. Ha? Ay, katun ah. Basit laangan ti kanunta. Ay, si Kaman. Nayon ka mo't nayon itikan ka na. Huston ko na lang araw. Ay, huston na! Husto nga rod daw. Ay, Sumurot ka kanyak, madamdama Tamapan tamaki sumba. Ay, alwadan nyo ti salun at yun na natoyang ken tatabadong. Disiplina iti makan ti kasapulan. Kat ituloy ti agsumpa, ta makapasaya at dayta kada kayo. Hala, sige! Didan tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdangan.